Ovaj model je praktično započeo život u Kini 2018. godine, tako da tehnički imamo posla sa drugom generacijom. A suštinski, o čemu se radi? Pa mnogi će reći, pa da, pa to je Tiguan na steroidima. Pa doduše nije na steroidima, ali jeste produžen. Za nijansu je širi, za nijansu je viši, ali je poprilično duži. I to ostavlja prostor za treći red sedišta koji je standardan, međutim nije implementiran u ovaj naš model. Što se dizajna tiče, već na prvi pogled je jasno da se radi o Volkswagenovom dizajnerskom jeziku. Posebno ova linija, ova horizontala koja je osvetljena zajedno sa logom, a ono što raduje to je ovaj Airline, praktično paket opreme. Da li je Volkswagen bio suviše konzervativan ili ne što se tiče dizajna Anfasa, procenite sami, ali definitivno se u ovom slučaju išlo na sigurno. Ono što je bitnije kada je ovaj model u pitanju je definitivno bočni profil. Pa hajde da vidimo o čemu se radi. Dakle, zaboravite na Tiguan Allspace. Sada je novi igrač u Volkswagenovoj gami. Naravno, Tayron. Već na prvi pogled vidi se da je reč o znatno dužem vozilu u odnosu na Tiguana. Naglašeni su i naplaci od čak 20 cola, a što se tiče bočnog profila i ove dužine, moramo imati u vidu da je Tayron 25 cm duži od Tiguana, a tu negde oko polovine te vrednosti se odnosi na međuosovinsko rastojanje. I zadnji deo sa dizajnerskog aspekta je u Volkswagenovom stilu. Nema tu preteranih egzibicija što se stylinga tiče, a ono što mene veoma interesuje tiče se prtljažnika ovog automobila. Zašto to kažem? Pa kada su sva tri reda sedišta na mestu, zapremina iznosi nekih 345 litara, što nije malo. Međutim, budući da ovaj naš test automobil nema zadnji red sedišta, zapremina se penje na čak 885 litara. Sve je tu kako treba. Nalazim se na vozačkoj poziciji u Volkswagen Tayronu. Ono što mogu da vidim veoma me podsjeća na Tiguan i praktično svi vozači koji su upoznati sa Tiguanom i njegovim dizajnom interijera biće praktično upoznati i sa Tayronom jer sve ovo deluje identično. Pre svega tu je jedan volan zaravljen blago pri dnu koji je odlično ergonomski urađen sa svim ovim dodacima, izbočinama. Iza nalazi se klaster instrumentacije od nekih nešto više od 10 inča, a ono što dominira definitivno ovim centralnim grebenom, to je ekran info zabavnog sistema opcione od čak 15 inča. Materijali su veoma dobri, na korak su do premiuma, sedišta su sportska sa solidnom bočnom podrškom i napravljeni su u kombinaciji ovog štofa veoma robusnog koji će da traje dugo i veštačke kože koja je na dodir toliko meka da zaista mnogi će doći u dilemu da nije možda prava. Kada je reč o induktivnom punjenju mobilnih telefona imamo dva mesta i to možemo da pokrijemo ovom platformom i da ne zaboravimo panoramski krov koji je uključen u ovaj paket i sve oplemenjeno praktično ovim Harman Kardon premium audio sistemom od čak 700 W za audiofile. To je prava stvar. Ergonomija je odlična, preglednost je sjajna, mesta ima i za velike i krupne ljude kao što sam ja, a i za neke visoke dvojmetraše kao što ja nisam. Idemo da vidimo kako stoje stvari na zadnjim sedištima. Dakle, ono što sam predvideo, to sam i dobio. Pogledajte koliko ja prostora imam u visini kolena. Dakle, ovde jedan čovjek realno od 2,20 najnormalnije može da sedne i da se osjeća prilično komfortno. Zadnja klupa je deljiva u odnosu 40-20 naprema 40, a tu je i ovaj srednji naslon koji je praktičan i vidite šta sve možete kao Lego kockice da napravite od svega toga. Dakle, ovo je automobil skrojen za duga putovanja, za uživanje, a verujem da je u takvom stilu i vožnja koja je, pretpostavljam, opuštajuća i predviđena, odnosno čitav automobil je konfigurisan tako da se osjećate lepo tokom dugih putovanja. To ćemo sada da proverimo. Evo me u vožnji Volkswagen Tayrona pogonjenog dvolitarskim TDI motorom. Preglednost je odlična prema napred, sa strane, ali mogu reći da je nadprosečna kada je u pitanju i ona preglednost prema nazad, budući da znamo kakvi trendovi vladaju u automobilskoj industriji. Došao sam ovde gde asfalt nije savršen,
I mogu da kažem da se ove neravnine peglaju odlično. Mogu da zaključim da je trimovanje ogibljenja odrađeno sjajno što se komfora tiče. Što se tiče osjećaja na volanu, on je sasvim korektan. Onako, sve to VW-ovski precizno na svom mestu, a sistem upravljanja je progresivan, tako da što se budete kretali brže, to će taj osjećaj na volanu biti malo teži, odnosno upravljanje će biti preciznije. Takve su i kočnice isto tako progresivne u odnosu na pritisak koji izvršite na njih. Ovo je još jedan od automobila koji ja nazivam anti-stres. Zaista, Tayron pruža takav ugođaj, takvu vrstu eksploatacije, da ćete se osjećati maksimalno opušteno. Tome u prilog ide i odlična izolacija i pazite sad, opcijno možete da se odlučite za laminirana stakla, tako da još više ti spoljni zvuci i vibracije budu prigušeni i zaista sve na svom mestu. Ovaj automobil je kao skrojen za dugačka putovanja. E sad, to ne znači da se on ne snalazi dobro u gradskim uslovima. Naprotiv, imate utisak kao da nije dugačak gotovo 4,8 metara. Kao da se radi o mnogo manjem automobilu jer je lako manevrisati, lako iskretati, a i taj radijus zaokreta nije velik. Kada govorimo o motoru, 2-litarski turbo dizel u ovom slučaju isporučuje 193 konjske snage i 400 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Sprint do stotke traje 8 sekundi, dok maksimalna brzina iznosi 221 km na čas. Što se pogona tiče, on je prevashodno na prednje točkove kada je u pitanju ova pogonska jedinica, s tim što se zadnja aktivira u slučaju potrebe. Napred je McPherson, pružne noge, taj tip ogibljenja, dok pozadi je naravno Multilink. Kad govorimo o režimima vožnje, pored komforta, tu su i sport i normal. Kada govorimo o potrošnji ovog automobila, ona se svodi na nekih između 6 i 7 litara nominalno. Ja sam na testu uspeo da svedem na 6,2, ali hajde da kažem da se ona realna potrošnja svodi na neki 7 litara eurodizela na pređenih 100 km, što je više nego dobar rezultat.